wakoze cyane gufata umwanya wawe ukadukurikira muri ibi bihe byaguma mu rugo. Reka ngusabe kanda aho hasi handitse subscribe, ubundi amakuru yose ajya kugeraho umunsi ku wundi. Abatuye hirya no hino ku isi bahagurukiye umuherwe Bill Gates bamusaba gutanga umuti wa coronavirus, dore ko bamushinja kuba ariwe wayiteje agamije inyungu z'ubucuruzi. Bill Gates ni umwe mu bantu bari gutuma benshi bakwirakwiza amakuru ataremezwa n'abashakashatsi yuko iyi virusi yaba ari umupango wa muntu, ndetse ko uyu mushoramari yaba yarayikoresheje agamije inyungu ze. Abantu benshi bari gushinja uyu muherwe ibi bashingiye ku mbwirwaruhame yatanze mu mwaka wa 2015, ndetse n'inkuru yasohotse mu kinyamakuru Business Insider mu mwaka wa 2018. Mu mwaka wa 2015 nibwo Bill Gates yavugaga imbwirwaruhame mu bizwi nka TED Talks. Mu byo yavugiye muri iyi mbwirwaruhame yatangaje ko ubwe abona abatuye isi batakagombye kuba bari gushyira imbaraga mu gukora ibisasu bya kirimbuzi, ahubwo ko bahagombye kuba bari gushyira agatege mu ngamba z'ukuntu bazahangana n'indwara z'ibyorezo zigiye kwibasira isi. Icyo gihe akaba yarasabye abantu ko bagomba kwitegura. Mu mwaka wa 2018 nabwo hari inkuru y'uyu muherwe yaciye mu kinyamakuru cyitwa Business Insider ikubiyemo amagambo yose yavuzwe n'uyu munyakubahwa. Iyi nkuru nayo ivuga ukuntu abatuye isi barangaye, ndetse ko bashobora kuzatungurwa n'icyorezo gishobora kuboreka. Ibi bikaba bituma abantu benshi bibaza, ese uyu mugabo yari azi ibigiye kuba cyangwa yari umuhanuzi yarimo ahanura? Magingaya hafi ya benshi mu batuye mu bice bitandukanye by'isi ntibari guhema gusaba Bill Gates kuzana umuti vuba, ndetse hari n'abadatinya kuvuga ko ari kubatinza. Inyandiko zigera ku 900 zimaze gutambuka ku mbuga nkoranyambaga zisaba uyu muherwe gutanga umuti banamwiyama. Muri uku kwezi kwa Mata muri uyu mwaka ku itariki 14, ubwo umugore wa Bill Gates yaganiraga na radio BBC, nawe yatangaje amagambo yatumye benshi bakeka ko uyu muryango ushobora kuba uzi byinshi kuri iki cyorezo. Umugore wa Bill Gates witwa Melinda Gates yavuze byinshi ku bijyanye n'uburyo bari bariteguye COVID-19 ku rwego rwo hejuru, ndetse avuga ko bari banahunitse ibiribwa. Mu magambo yaganira na BBC, Melinda Gates yagize ati, ni iki cyaba mu gihe nta mazi asukuye ahari? Ni iki cyaba mu gihe nta biribwa bihagije bihari? Ese twajya hehe? Ese ni iki twakora nk'umuryango? Ati ibi nicyo cyaduteye kubika ibiribwa. Uyu mugore yanakomeje avuga ko mu gihe ari ku meza n'umuryango we, ubwo we n'umugabo we Gates, ati ikintu bakunze kugarukaho cyane ni uburyo ari abanyamahirwe kandi ari abanyacyubahiro. Nibyo baba biganiriraho iyo bari ku meza. Aya magambo ya Melinda Gates ndetse ukongeraho nayo Bill Gates ari guterana na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku bijyanye n'iki cyorezo, nayo agaragaza ukuntu uyu mugabo afite byinshi azi kuri iki cyorezo cya coronavirus gihangayikishije isi. Ku rundi ruhande, abantu benshi hirya no hino ntabwo bumva ukuntu Bill Gates yatangiye kubaka uruganda rukora imiti ya COVID-19 kandi itaraboneka, ndetse nta nubwo ahwema gutangaza ko umuti w'iki cyorezo uzaboneka nyuma y'amezi 18. Bamwe bakaba bavuga ati ese ni umuganga, ni gute amenya igihe umuti wa coronavirus uzabonekera kandi atari umuganga? Amagambo y'umugabo ari kubwirwa ni menshi cyane, nk'uko ikinyamakuru cya New York Times cyabitangaje. Ubutumwa bugera ku 16,000
nibwo bumaze gushyirwa ku rubuga rwa Facebook, ndetse bunakundwa inshuro 900,000. Ubutumwa bwose bukaba bugaruka ku kuba Bill Gates ashobora kuba ariwe nyirabayazana w'iki cyorezo. Iki kinyamakuru New York Times cyatangaje kandi ko mu biganiro byose bica ku mateleviziyo hirya no hino ku isi, inkuru zivuga ko Bill Gates ashobora kuba yarateje icyorezo cya coronavirus zimaze kuvugwa inshuro zirenga 1,200,000. Iki kinyamakuru kandi kivuga ko andi makuru atarabonerwa gihamya ari kuzenguruka ku isi avuga ko iyi virusi ya coronavirus ishobora kuba iri gukwirakwizwa n'iminara ya murandasi y'icyiciro cya 5 ariyo 5G, ndetse ikaba ariyo mpamvu iyi virusi iri kwibasira ibihugu bikomeye cyane. No kuvuga ngo iyi nkuru bundi nubwo itaremezwa neza iracyari mu bihuha, ariko ivuga ko iminara y'umurongo wa internet wa 5G ifite uruhare runini mu gukwirakwiza iki cyorezo, kuko aho yatewe cyangwa aho iyi minara yashyizwe ifite ububasha bwo kugabanya ubwirinzi bw'umubiri. No kuvuga abasirikare bo mu mubiri bashinzwe kurwana n'indwara cyangwa kurwanya indwara, uyu murongo wa internet wa 5G iminara yawo yica abo basirikare mu mubiri, bityo bigatuma umubiri usigara nta mbaraga z'ubwirinzi ufite, ubundi iki cyorezo cyabageraho kikabona aho kimenera. Ariko aya makuru kugeza ubu ntabwo arabonerwa gihamya, ni ibikiri kuvugwa bigarukwaho hirya no hino. Ngo iyi mpamvu nayo ifatwa nk'igihuha, kuko nta bushakashatsi na bumwe bwigeze bugaragaza ko iyi murandasi ifite ubushobozi. Iki gihuha cyo kimaze kuvugwa inshuro zigera ku 18,000 ku mateleviziyo muri uku kwezi kwa Mata. Nubwo Bill Gates ariko ashinjwa kuba ari uri inyuma y'iki cyorezo cya coronavirus, magingo aya amaze gutanga agera kuri 250,000,000 z'amadolari, harimo 150,000,000 yatanze ku itariki ya 15 Mata uyu mwaka. Aya mafaranga ngo akaba arayo gufasha abatuye isi guhangana ndetse no gushaka umuti w'iki cyorezo akomeje gushinjwa. Ngayo nguko ibya Bill Gates na coronavirus, tuzakomeza kubakurikiranira uko bizarangira, n'ukuri kose kwihishe inyuma y'iki cyorezo. Nta handi rero ni ugukora subscribe kuri Today 250, ubundi ukajya umenya amakuru yose buri munsi akugeraho aho wibereye.